Hello. Ina, kumusta nga eh? Yati, madamag dita. Wey, nileksyon magayam no lunis kumusta yung matiko dita? Napudot siguro, ti kampanya dita tatna. Wey, napatawag at kahit kumata nga madamag no, kumusta mati ko dita? Kapudpudutan siguro, ti leksyon dita. Ti mawag agsalita ni ti amo, nagduli na lang dito kasilyas, wey. Pagbibiit lang makikatungtong bit, ano ka madamag ko mo na yung pasama dita kinyay tata, tani nagrigat magano ti kumuntak kinyay dita, no, anti masapol yo. No, anti masapol yung ikatang kayo mga kumuntak. Dita malaang binulan nga padala ti rorayan nyo, no, anti pawiton, awanan ti mangag kinyayo. Kastayo mag, no, naalayo ta kaya yun, awanan ti mangag kinyayo. Agistorya kayo nga ro, tani manong nga Domingo nga nakatkatungtong kayo, agdang nagalaan, agistorya kayo nga ti mapaspasamak dita, takay ko nga ti makikismis. Yan, hanata nagbalbalo dita, yan da nga ro, manariman man ti waras nga ro daw. Manong nga mati warwaras na tatan, mano ti mayor. 2,000, dakkel ang nga ro. Ti vice mayor nga, mano ti awat na matatang ay warwaras. Ada katang 500, 1,000, sino ti dadakkel ti tad na iso ti ibutos nyo kas dyan nga nga data. Ikaw talaan nyo lang na ti iwaras tan ibutos yung tulata ti kaya iyo. Ibaglak kwa igatang nyo ti kwa. Suka na di tagripo taglalatin sa kuno yung tagripo tayo. Maya tinya nga impay sura yung malang tinagan ko ka butang ti akpay mo durat tag abroad akan nyo ibagbagan ang arap tuig abroadan kasta mo ter aramidan na dagita ka-ordinator nga kunada. Dagita tagawara tagalista. Alain mo dagita tagalista taduray na tayo ngayon inlistada. Ilistadan sa ni kwa, tatang katakwa. Duray na baybayag nga na tayo ko, nakalista dalat ta makadawat ta tay bursada dagita ka-ordinator nga raw. Natagalista nya. Sinalbag dagita nga kwa, nagpindas ti biyagda ay na. Kung naman nagpatpataya dati hay anay, gaya maglilista dati nagnagan kita tao. Dagitoy nga ay naapo, Diyos mio marimar, inyangay nga rod, awan man ati mapasama nga rod kabaryo tayo. Nung kasta nga, ugalit ti politiko, awan man nya, handaman nga mapakalsadaan nga rod day ta, ay apo. Kasta nga talaga, alaan nyo dagita iwaras da nga rod, inyangay kumalangan nga nyo nga alaang. Agiwaras da nga rod, kiti bulsa da amin nga dagita taga-ka-ordinator, no, yung halaan dagita iwaras da. Kasla, isumalagay makwa, imaduman di kabagyan yung nga rod ditan, kabagyan tayo manaminan nga kandidato, nga tayo mga kapkapin no, nalpas ti koleksyon. No, nalpas ti eleksyon, awanan, di da kan tumalan nga, nihay-niho, awan. Tatanga eleksyon, ay naapo, businaan da amin nga paraangan. Amin nga poste dita street light businaan da ure dagita taski ti kalsada businaan da dagita nga politiko. Takabagyan da nga amin ta eleksyon ay naapo aya. Padi ka mo man no apay ta kasa ti aramid ti politiko dita ayan tayo ka mga kasta kano ti aramid da idi agitoy babarkada nga kwa. Taga Bisayas kada kwa awan met kano ti kasta umamambing da nga ro nga da tagawaras kinya tayo kunaket adape agiwaras iti sardinas kada sabon ko na nga kasla lang nagdapot abroad nga giwarwaras ti kwa pasalubong ko na maya nga ro dita arami dita ayan tayo ket nagbati mati swelduanda no apay ta agkwarkwartada dagita nga kwa nya makapaumada nga talaga ay naapo agad padi ka mo man no apay ta kasta tani mababainak pa, dagito'y agdamdamag dito'y, dito'y abroad, agdamag dagito'y ibang lahi nga, pati ka dagita senador nga nakulkulong, lumaban taman ka nung nga senadoran, makapakatawa. Nagtakta ka doon manong nga milyonis, takta, lumaban taman, baka mangaba da pa, ay madilaan mo, dagito'y nga bumubutosan, ibutos dapat dagita nga nagtakta ka, kung nga panaganan, dagito'y nga nagtakawon, tanay, ang muda mo't siguro dagitan. Kitaan nyo man, takaruba tayo nga nagtakaw dito manong nga kulang dahi dyan pasidana ti anak na tamabibisin da nga rodan. Nakakulong pa lang yung gana tatta, kamano lang nga, sang gasot lang sa nga kateng, dahi ta nga tinakaw na.
Nakakulong pa lang nga ingana tatta. Dagita nga senador nga manong nga milyones ti tinakaw da. Nakaruartan lumaban da pa nga senador tatta. Ay salpag nga biyag dita Pilipinas. Ali, sige nga rodan. Kat maya nga rod ti kwa. Aramid di talagtan latang nagbalbaliw. Ti manong nga tawang ko dito nga nag-abroad. Awan pe pinagbalbaliw na di tayan tayo nga talaga niya. Ay, barbariyo nga talaga, my God. God, no sino ti kaya iyo? Ibutos yo, di kaya iyo. Hanyo nga, ibubutos no sino dagita nga kaawatan nyo. Kaawatan nyo na ta dagita, iwaras na ta. Inyangay nga raw, takawan dan tumala dayta. Alaan nyo dagita iwaras siya sayon to ibutos. Dagita kaya yun tulat ta. Kasi nga raw, sige nga raw. Awan. Bye!